ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anang pauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mapana ko ni Jolongga po, mami. Iti ospital ijay ti pakay distinwak. Isu ti ayan ti bakante. Kayat mo asawan, umadayo ka. Katurturpos mo iti nurse. Adayo adagos ti pagtrabahwam, iha. Aganas tayo, mami. Awan mat ngamin bakante dito, eh. Anya pa'y ngayon no di kasta. Ti matkabsat mo ani ami. Dito iti ayan ti trabaho na. Ngambalog mat. Saan ang matatao dito'y balay? Napanman siguro ni balay da joy agayim mi, mami. Kanayon ijay balay tigayim mo. Imbag kat tanasing patigayim yo. Saan ang mauma kada kayo? Maramid na ngamin amin na kay kayat na balay tigayim mi, mami. Adda ngamin sadsadot day di akasingin mo. Umayla ang nagsukat. Iba tinalatta tinamurngan na sa pumanaw manan. Sino ka diti agnagan iti Jeff akanayon mo akatex, ha? Apay ang pinakibiyangam ti cellphone ko. Madlaw ko ngaminan na nagbalbaliw ka. Ha? Apay anak ko naman nagbaliwak. Kan, saan tapay mo't nga agasawa? Amo mo't anapudnuwakan ka. Apay ayalang-aling mo ti panagayat ko kan ka. Pag ko naamot nga alang-alang ti panagayat ko kan ka. Apay nga dapay lang nalimod akatetex mo. Textmate laang dayjay. Awan relasyon mi. Awan relasyon nyo kunam. Ngam nabasak dagiti text mo. Plano yu ti agkita. Text laang dayjay. Awan mali siya na. Ne, bro. Itaman pa'y nga uminom ka. Saan ka matasigod na kasta? Nasakitin akam ko, bro. Napudno aki ni Ami. Ngam saan ang napudno kanyak? Pag ko na masan anapudnukan ka. Idinabati na ti cellphone na. Nakita ti conversation da iti textmate na. Ngagnagan iti Jeff. Amerikano ka no, Dayjay? Inatiw na ka nga ron Dayjay nga Amerikano. Arapaap sa ngamin ni Ami ti makapan iti Amerika. Isuan na nga ramat iti Amerikano. Nagsakit, bro. Kasla may iwat yung pusok. Bro, ano pa hindi ta babae? Makasarak kanto iti mapagtalkan a babae. Isulang ti babae nga ipitpitik ti pusok. Italang dayta. Di kagdanag, bro. Aglabas to dayta, asakit ang marikriknam. Saan ka di nga impagam ang makastrag ka iti asidad nga ospital ditoy, friend? Kastamat ti amok, friend. Ngam adamat insarak ti head nurse akabagyan na. Nayaw awan tinamnama. Sayang ang arod. Kasapulan nga mapan kaagaplay iti sabaning nga ospital. Ay, imbag pa'y ni Ivy ang kasingin mo, Taadan trabaho na akas may sa nurse. Ngam adayo, taijay pa'y ulongga po. Kasano ka di anaamon na nga adabakante ijay? Nakita nan sa kana iti online. Pinadas na kat napagasatan mo eh. Padasak man gayam nga awagan ti kasingin mo. Wala saan, padasak mo ti agbirok babaen iti online. Dito'y kuman asidag ti pakasara kami ti trabaho. Tapno saan ta nga agin na dayo. Hello, friend. Kumusta ka ditan? Oh, sigamat gayam, friend. Nasayatak mo dito'y. Imbag tayo mawag ka. Ha? Apay na imawag, Agkasapulan da iti nurse dito'y ayan ko nga ospital. Nag-resign ngamin ti dadduma ta napanday dya abroad. Kasta ka di? Umayak mat nga ro dita. Sige, basta aglugan ka iti bus, ta sabatan ka di terminal. O sige, itamot laang. Agim paki akta umayak dita. Amangan no adda pa'y makauna. Sayang ti gundaway. Darasam nga rohat tapno masabat ka. Ada nga min jutik inton rabii. Areglado gayam. Bye. See you. Apay anak ka impake ka? Papanam?
Adda ka no bakante iti ospital nga ayan ni Ivy. Mapanak ijay ayan na. Barang makatrabaho akmetan. Ha? Panawan nak ditoy? Ay, saan ako na makaumay dito balayo? Tawan ka matan. Mabalin mo lahat damat ti umay. Taad damat ni mami ditoy. Sikat ti makagapo no apay nga umayak ditoy. Ngam pumanaw ka matan. Ay napasensya kan gayam. No ijay ti pakasarakak iti trabaho. Ano sakti mapan ijay. Sige, agawid ak nga rudan. Ni, pimanaw matan. Uray intulod nakla kumamit ijay pagurayan iti bus. O, apa nakaruppangat ka asimangpat, anak. Masurunak iti kasingin ko. Apa kasuron mo ti kapsat mo? Kasano? Inawis na ni Joy, ijayan na. Siya kung tinawanan iti gayam ditoy. Nukasta, napanmat ni Joy, iti ulong ka po. Maragsakan kayo, taadan kadwa ni Ivy? Ha, talaga akay kaya tsuday dyan nga Ivy ngam siya. Saan mat nga iti kasta, anak? Amumat nga agmaymaysa ni Ivy ichay. Idinto tadwata dito eh. Ngam duma ti gayam, mami. Awanan ni Joy iti balayda, akanayon ko apapapanan. Imbag tada ka dito'y terminal, friend. Saan ka di nga imbagak nga orayan ka? Intan, tay pakadak ka ni Nana Lolita, nga da ka akadwak iti kwarto nga abangak. Maalaak nga tamat iti pagtrab-trabaho ang mga ospital. Masigurado tagka sa pulan da iti nurse. Kasaritak di head nurse. Tanalakamat akasarsarita. Ngam amom, kaslaman na sakit tinakam ni Ami iti mayak dito'y. Ha? Takay mat. Saan ka nun ama kapan iti balay? Tawa na. Pasensya mo ti kasingin ko. Talaga akas dyan na. Di na maawatan ti sitwasyon ti pada na a tao. Dakkel tinagdumaan nyo. Agsaksakit tinakam ti boyfriend na. Taadda ka na sa bali aka-textmate na. Ngam di da pa'y mat nagkita. Ada ka ni boyfriend na? Saan ko nga mo day taa? May isa nga empleyado iti bangko. Dahito iti bagbagak kakadwak iti abangak kakwarto, Nana. Babae mo't gayam ti ibagbagam nga umay akasilid mo, balasang ko. Alangan mo't alalaki, Nana. Kit balasang akpay mat. Impagarog ko nga asawam ti ibagbagam asumangpot akadwam. May samat a nurse, Nana. Mapanagaplay iti pagtrab-trabahwa. Nasayaat mo't nga rod, tapno adakadwam. Nang rona no pararabii ka. Wen, Nana. Nasingad agayim ko. Iso nga idi ada nag-resign a nurse. Imbagak nga umaymat dito eh. Sige nga rod, balasang ka. Malayo nagyo ti gargarot siyaw. Tapno makaina na kayo mat. Adayon sapay tinagapuan na nagbiyahe day takadwam. Agyaman kami, Nana. Sige nga, Rod. Patuloyin, men. Hello? Sino ka di daytoy? Ni Jeff daytoy. Oh, amumot gayam ti agiloko. Apay nga iti chat kat panay ti English mo. Sinursorok ti Agilocano. Tapno sana kamayawawan dito'y Pilipinas. Imbagman? Bilibak mat, iti kinapartak mo ang nakasuro iti pagsasao nga Iloko. Nabayag ako dito'y Pilipinas. Taga dito'y tinag. Tila nga mag ti Amerikano. Kastagayam. Kaya't mo kadimot tagyan diti Pilipinas? Wen, kaya't kau. Isuwa nakikahiyamakkan ka. Iti nakita ti profile mo. Kinayat ko ti makikayamkan ka. Ngam, apay nga awan ladawan mo iti profile mo. Di kagdanag. Agkita tan tumatlang iti personal. O sige, urayat to nga rod, day tagundaway. Textmate mo ka di day, Joy, anak. Ha? Dumdumngag kayo iti saritaan mi, mami? Naka-loudspeaker kami. Dakas ka di, numangag ko ti panakisaritam iti cellphone. Kasano, no sikreto, ti pagsarsaritaan mi. Sa anak mo't asabali at tao. Inanak mo't. Rumbang ka di apat ti love life, kat pakibiyangan nyo, mami?
Ibalakad ko laang asaan ka ko mga agdardarasutos. Ang makirelasyon iti saan mo pa'y ngamam mo, anak ko. Mabalin ko nga aramata ni Jeff. Tapno makapanak iti Amerika, mami. Ngam saan anasaya at ang mga ramat kay ti sabali at tao. Tapno magunod mo ti anyaman nga arapaap mo. Awan ti opisina ita, anak. Papanam ka di. Ay, maboring ak dito'y balay, mami. Mga wisak man iti kadwa ka mapanagpasyat. Asino ti awisam? Awan mat ni Joy. Day tangarod ti pakasurunak ka ni Ivy. No di na inawis ni Joy, ad ako makadkadwak dito'y. Ay na anak ko, saan mo ko maapagladingitan na ita? Trabaho tinapanantigayam mo, Joy. Adamot mabalin na pagtrabahuan dito'y. Saan ka di? Ngawan ka no ti bakante at trabaho dito'y. Addan to Ado mo ti ospital iti asideg. Nabayag samot ang nag-apply. Ngam di na maigasatan. Basta, nalidayak iti panagmaymaysak dito'y. Kat basol da ito'y ni Ivy. Nakaawag ka mat, Ami. Awan kadwa ka agpasyar. Umay na kumadagasan. O sige, umayak dita. Urayan ka kadi ditoy, wano agkita talaangan iti restaurant. O sige, iti restaurant lang nga rodan. Ibagam na niya restaurant ti pagsinarakan ta. Di, iti sigo da pagpapananta a restaurant. Okay, aginuray ta nga rodi jay. Bye. Adda mangi libre iti restaurant. Uy, bro. Simaranta ka man tita. Mayat sakat ti pagnam ah. Inawagan ni Ami, ag-date kami. Isumot lagayam. Akas laim mungar ka analaylay aruot, bro. Kunak ngamin no insukat na kon, bro. Balakad lang, bro. Kitam, tamang anwar aramatan na kalaang dayjay. Anya ti kayat mo asawan, bro? Kwa, bro. Ti kayat ko asawan. Agridam ka. Amanga nudwa kayo matitibiyag na. Saan mo't siguro, bro? O sige, inakon. Ay, kaasi matigayim ko. Madlaw ko, asaan anapod nun ni Ami Kinkwana. Di na pa'y lakat isukat. Ada ka matgayam dito yan. Nag-order ka ko man Diyak amo na niya ti kayat mo. Iso nga inuray ka. Sika, anya ti kayat mo. No niya ti kayat mo. Isumot ti kayat ko. Ay, awan namin ti kadwak nga agpasyat. Tawan ni Joy. Napanan na ka di. Taapay ako nam ngawan. Inawis ti salbag akabsat ko. Ha? Adda kabsat mo? Italangan na ibagama. Kan, apay asalbag ako nam kankwana. Saan mo nga amuan? Tamaasarak lang kankwana. Ne, apay akasurun mo ti kabsat mo. Saan ka di nga imbagak? Asaan mo nga amuan no apay? Nabayag pa sita na dita nagpasyar dito'y parke. Nabiit pa di yung umay mi dito'y ka ni Joy. Kasta ka di. Apay adidak inawis. Mabiit lang ha? Kita at man no sino ti umawawag? Oh, apay adi mo sungbatan. Wrong number siguro. Ni Jeff ti umawawag. Wrong number? Kasta ya. Wen. Ala, agawitan Kevin. Bigla si makiti ulog. O sige, itulod kan iti balaya. Saanan? Ipalugan naklangan iti taxi. Apaman ang makadano na kijabalay, iturog ko. Ay, napuyatan nak namin idirabi. Iso akas to iti marikrik nak ita. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo ita alawas anapauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, singin daami kan Ivy, may sa honors ni Ivy. Nasingsingpat ni Ivy, ngam ni Ami, akasingin na. At damot kaayan-ayat ni Ami ani Kevin. Ngam at damanan sa bali akatetexmate na. Iti may sangal daw. Inawagan ni Ami ni Kevin, tapno agpasyar kan manganda itirwar. Kabayatan ti panagpasyar da, imawag ni Jeff kan ni Ami. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kevin, agawid tan. Bigla sing makiti ulog. Ha? Itulod ka na iti balayo. Saanan? Ipalugan na klangan iti taksi. Inak maturog. Napuyatan na namin idirabi. O sige nga, Rod. Mangparak iti taksi apagluganam. Sige man nga, Rod. Baliwan tantulangan ti akpasyar. Into nawan trabaho tayo. Inta man na nagpasyar, ha? Ne, ada sumungad a taksi. Katawan pasahero na. Daytan ti pagluganak. Hello, Jeff. Nakaawag ka, Mat? Himawag ka kitay. Ngam di mo magsinong batan. Kung amin. Ada iti bag ko ti cellphone ko. Imbatik, tada na panak. Kasangsangput ko ngamin. Kano ta ka di nga kita? Ibagam ka niya di husto nga address mo. Taumayak to dita. Iti taon laangan ti pagkitaan ta. Iti may saan nalatak a restaurant. O sige. Yawag mo itong road no kaanaw. Okay. Angam, mabalin ka di nga inton sumaruno nga umawag ka kat video call laangan. Sorpresan to laingan. Sana bale, tagkita tanto. Okay. No day tati ko na. Sige nga, Rod. Nag-beat ka mo na nakadate, bro. Nabayag adi kayo nag-date. Ang adda ka na dagos. Idadda kami di park. Aday mawag kan kwa na. Idi kon. Imbaga naman na nasakit ti ulo na. Kaya't nakanon ti agawid, bro. Ay, rumbang kumaamailiw kan ka. Tanabayag adi kayo nag-date. Uray asino man day tangay mawag. Day tangarod kat, bro. Kaya't ko kumapay ngagpasyal kami. Saan nga ta? Nga inawis na kalaan tapno mangan kayo iti restaurant? Kasta nga ta. Nagsakitan ngayon kasta talaga. Balakad lang, bro. Saan mo nga ipamaysa ni Ami? Taamangan, nuar aramatan na kalaang. Kunak numayatan ti relasyon mi. At dapay gayang pagdua-dua na tigtignay na. Kaslad na pa kariribo ka, manak ko. At da ka di may tulong ko. Kaya ti ka-textmate kung agkita kami, Mami. Ngam, apay adi na kaya ti maki-video call kanya. Amangan mo't no at dailimlimad na kan ka, anak ko. Nalaing ka ding agilimod dagiti Amerikano? Diya ka mo, saan nga agpapada ti tao? No at daman nagilimad, at damat saan? Ay, anya nga tati aramidak. Magagaran akmutan ang makakita ka ni Jeff, Mami. Ulitak nga'y balakad kan ka. Saan kang agdardarasudos ang makirelasyon? Tadi mo pa'y unay am-am mo jay tao. Aramatak laang mat, tapno makadano na ki Amerika. Kas nakun-akon, saan anasaya at ti mga ramat iti tao? Tapno laang magunod mo ti kayat mo. Hello, Ami. Nakaawag ka man? Maikawak iti kaawan mo. Ada ka din trabahom dita? Adan, babaan iti tulong ni Ivy. Kinaduan nakanapan nakisarita iti head nurse. Kasta? Apay, nasingad ka din da Ivy kanti head nurse dita? Wan, isumit tinang tulong kanya. Tapno makastra kak iti hospital. Madamag ko man, friend. Ada ka din agar-aram kan ka dita?
Ay na, saan mi pa amasangot ti makilangan kadagiti boys dito higayam. Apay anadamag mo? Amom, makipagkita ka nun kanyak, di textmate ko. Ah? Kasano ni Kevin? Kaasi mo? Kevin Lata, ah? Di reserba? Ay na, maditikas na gayam. Daytan tay ibagbagada a doble kara. Saan kami pa'y mat nga agasawa ka ni Kevin? Uray pay! Ninsamat ami tinakasaritam iti cellphone mo, gayam. Win nga rod gayam, dandanida ka nun agkita iti ka-textmate na. Ha? Sino ang ka-textmate na? Uray siya kakadyak matam mo. Diyak ka di pa'y naibagakan ka? Amay sa kanong Amerikano ti ka-textmate na? Amerikano? Napudno nga ta, day ta nga Amerikano? Dayta ti saan tayo nga amo. Ngam ko na ni Ami, adida kanupay nag-video call. Saan ka di amay mayat no ag video call da? Tapno makita dati tunggal maysa? Kuna kano di Amerikano, nga agkita dan tulaang kano. Kasla damading agparparik na kanyak. Ibagam day takin ni Ami, friend. Hello? Itaman pa'y nga imawag ka? Kasingin ko analaing? Jack ngamin kaya't amay sagmak ka. Anya ko mati pa kaisagmaka ka kunam? Apay, ipalubos ko ket din ang maisagmakak? Ibalakad ko kumati aramidam. Inton madanon ti panagkita yu iti textmate mo. Anya ko mati ibalakad mo? Ada ka din padas mo? Saan ka din awan pa'y tinagbalin akaayan-ayat mo? Saan ko pa'y akayat ti makiayan-ayat? Dumting tulat ta dayta iti umno a panawan kan gundaway. Kat, anya nga rod ita, di ibagbagam abalakad mo? Danggak man, numayat matlaan? Saan ka ko mga umuna iti pagkitaan nyo? Anya ti kayat mo asawan? Agyan ka pa iti medyo nalingad. Agpaliiw ka, no adda kadwana. Anya? Ne. Aburido ka manan, bro. Di ka manan makaid na. Inawis ko ni Ami arumwar kamin to. Into nawan trabaho. Namadda ka no importante apapanan na. Anya ka no te importante apapanan na. Naibaga ti may sa ka opisinaan na. Ngagkita da ka no iti ka-textmate na. Ay, no kahit mo, bro. Siputan ta ti pagkitaan da. Santang agpadlaw. Diyak kayat amanayunan ti sakit amarikriknak. No makitak ti panagsinarak da. Tamangan no agbeso-beso da. No anyaman ti aramidan da. Masaktanak lakit di. Ay, manglimlimo ak, bro. Tapno didak madlaw. Kat makitak to, ti ka-textmate na. Paliiwag, no anya ti aramidan da. Atakin ka dayta, bro. Apay akasla madandanagan ka, friend. Saan ka di nga ita ti panagkita da ami kan ti textmate na? Imbag man ta nalagip mo gayam. Saan ko nalagip? Anyon to nga ti resulta ti panagkita da? Padasak nga awagan ninton madamdama. Tay bagakan ko na, nga ipadamag namot ka data. Sapay ko ma, tasan nga agdardarasudos ti kabsat ko ang mga ramid iti addang. Madlaw kung adda pa nang isakit mo iti kabsat mo. Idinto taawan na riknak akas na kababalin na. Oray kas jay na, kabsat ko latamat. Adda ko mamot kabsat ko akas ti kinadungo na kanya. Oray awan kabsat mo, tadamat dagiti gagayam, kan kakabagyam, gayam. Bro, ita ti panagkita da ami, kanday jay nga Amerikano. Saan mo nga ipalagip, bro? Masayar lang teriknak. Awagak ti may sakad dagiti gayam na. Tadamagak, no sa dino ti pagsinarakan da. Saan ka di nga yung bagana? Saan ka di nga yung bagana idi ako nam? Iti may saan nalatak a restaurant? Ay na, bro. Ado tinalatak a restaurant ditoy. Masigurado nga iti asidag ti terminal ti bus. Noan niya a terminal ti bus, bro. Interesado ak makakita.
Noan niya ti mabuyak into nagkita da. Anya ko mati maganap mo, bro. Makabuyak iti live a drama, bro. Umay kamat. Tapno duwata ang mga mo. Mabigbig na tantumat lain. Saan? Di tangarod agpadlaw. Tapno sanda tamadlaw. Dito'y a restaurant tinagtulagan mi ka ni Jeff. Agtugawa kiti igid. Tapno makitak amin dagiti sumrat. Rino tapak iti jacket ti yelo at t-shirt ang nagtulagan mi nga isuot ko. Ikatagtulangan ti jacket ko. Apaman ang makitak ni Jeff. Sa anak pengagpadlaw. Ikabil kong tulaang ti headband iti ulok apakabigbigan na kanyak. Inton makitak nga adda sumrat nga Amerikano. Bro, nakitam ka din ni Ami. Adda iti suli. Kanayon ako kumita iti ruangan. Sikan sa langan ti manguray, bro. Di mo ka di kayat ang makita ti ibagbaga ng Amerikano? Tapno masaktanak manin, bro. Patid karam day tapusom, bro. Awatam akas di ti ugali ti kayan-ayat mo. Saan anapudnukan ka? Sige man langin. Kalpasan nga kita daki ni Jeff. Agpakitak man kadakwada. Kasta ti lalaki, bro. Babae lang day ta. No kabaalan na timang loko. Oh, kabalamat. Jak kayat ti mangloko. Tajak mat kayat ti maloko. Ngamluklukun na ka, bro. Agpada ka di oras ti trabaho yo ita babalasang. Nagkuyog kayo mat. Wala na. Kinid daw mi tapno kanayon kami nga agkuyog. Nasaya at mat. Nang runa iti rabi eh. Agkuyog kayo amapan iti ospital. Kan agkuyog kayo manin nga agawin. Wala na. Iso adakil tiyaman ko itigayam ko ani Ivy. Nasingpat at talaga tigayim mo, balasang ko. Wala na. Talaga na singpet. Adda kasingin na. Ngambaliktad mat ti kababalinda. Kasta ka day. Apay adi nakadwa nga imay mat ditoy. Sa bali ti trabaho na nana. Empleyado iti opisina iti lugar ni. Makitam ka di ti simrat iti restaurant. Wan, nagdakkel a tao. Kalbo man. Day tanga tati kasinarak ni Ami. Imposible. Nagdakkel. Saan mat apuraw? No di kat negro man. Kaslapay wrestler ti bagina. Dandani saan alumbot iti basit arwangan. Ne, tao. Enroar na ti cellphone na. Sino nga tatiyaw awagan na? Ne. Enroar mo't ni Ami ti cellphone na. Iso nga tati nawagan na. Madlaw mo ka di, bro. Duyaw ti t-shirt ti negro. Duyaw mo ti t-shirt ni Ami. Pinartakan ni Ami nga insipper ti jacket na. Tapno saan makita ti t-shirt na. Ti makdar. Kat dinardaras na ti rimwar. Saan mat gayam apuraw? Negro mat gayam. Ami, mabit lang. Agawit ka ka din? Nakita ka naggapo ka iti restaurant. Nalpas ka din anangan? Kukwa. Saan pa'y? Apay nga rod arimwar ka, no di ka pa'y nangan. Nabatik namin ti wallet ko iti may sabag ko. Awan ti wallet ko dito yung bag nga awit ko. No kasta. Umunag ta, tayin tayo pa'y mangan. Intayo? Sino ti kadwam? Kadwak itay ni Mark. At dan dita uneg. Umay ka, tayin tayo pa'y mangan. Kung naman saan ka pa'y anangan? Itay kayo kadipay? Saan, Maet? Nakita ka arimwar. Iso akin na makam ka. Mabalin ka din nga iti sa balilaangan a restaurant ti papanan tayo? Ha? Ang kasanon ni Mark ije uneg. Amang ano naka-orderen? Ni, Ami! Hapay nga pinanawan ti butang ridya unag. Inakan ibaga, nga adda ka dito ruar. Ha? Anya ka din isasawa mo?
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo ita alawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan ni Ivy, itinadamag na ang makisinarak ti kabsat na, iti ka-textmate na. Binalakadan na nga ron ti kabsat na, babaan iti panagsarita da, iti cellphone. Iti panagkita da ami, iti restaurant. Saan ang nagpadlaw da ito'y, idi nakita na, ti ka-textmate na. Kat dinardaras na, ti rimwar, iti restaurant. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ami, apay apinanawam ti butang radyo unag. Inak ka di baga, ngadda ka dito ruwar. Anya ka dito sasawa mo? Makakatawak lang, ami. Impagarup mo ang white American. Angam saan mat? Tablak American. Angam swerte, tanagdakkel, kan butanger. Manungat tatik kilos na dayjay. Awan amo kiti bagbagang. Ha? Dita kayo man langan. Oy, ami! Ang mga ano ti kwarta na dayjay! Nabsog ti bulsana! Uston bro, nasair ka po iti imbagam. Pasensya kan bro. Diyak ngamin kayat ti kababalin ni ami. Nusyak ti kayan ayat na. Nabayagan ngayon sukat ko. Saan ka di nga ita, ti panagkita yu iti kunkunam aka-textmate mo, anak? Ay, nakita ko. Ngam sana ka nagpadlaw, mami. Masurunak lang. Anya ti kasurun mo? Ay na, saan mat gayam apuraw? May samat gayam a Black American. Kan nagdakkel ti bagina. Anya? Saan apuraw akas iti impagarup mo? Ay, wan mami, makapadismaya ti nakita. Dinardaras kun ati pimanaw. Ngam, tidakas. Anya tidakas ako nam. Apay nga da ijay da Kevin kan Mark. Sino da kita a Kevin kan Mark? Di boyfriend ko, kan tigayam na, mami. Anya? At the boyfriend mo, ngam di mo imbagbaga. Apay nga rod, anak isinarak kay ti sabali. Hello, Mami. Kumusta kayong dita? Nasaya at mo't anak ko. Ngam ti kapsat mo, masursurun. Asino ti kasuron na, Mami? Nakipagkita iti ka-textmate na. Masursurun asimangpet. Saan nga Amerikano apuraw? No diket Amerikano anang isit. Anya? Ket, anya ti resulta ti panagkita da, Mami? Imo na ti kapsat mo iti restaurant. Idi mawag ti lalaki. Saan ang nagpadlaw ngayon mo na? Idi nakita na tinangawag kan kwa na. Pimanaw kano adakos. Nasaya at mat, tay naramid na tinsingasing ko. Asaan nga agpadlaw adagos? Kaya't mo asawan. Insurom daramidan na, anak. Saan ko ngamin akayat amay sagmak ti kabsat ko, Mami? Makakatawa ang itimbag ang mga inaramid ni Ami iti ka-textmate na. Uray siyak mat. Makaisamak idimbaga ni Mami. Uray siya, jak ninamnama a Black American gayam ti lalaki. Ngam tinakadismayaan ka no ti kabsat ko. Tibagi ti lalaki. Apay? Kasla ilipante ka no. Nagdakal ka nalukmag. Kasla ka no wrestler. Ay, isumat lagayam adina kayat nga video call da.
Kaya't nangailimad ti itsura na. Agpay sa ti pagsasao, nga awan tiyag na nayon, apalimod. Uy! Si kamo ti masabat ko, Ami. Adda ka din nakakatkatawa iti panagsabat ta. Ah? Malagip ko lang. Noan niya ti itsura yo, no da kayo ka ni Jeff. Nakutong ka. E din to ta higante ni Jeff. Di nakman katawaan. Ang sa bagay, ang mga nubak ng DJ a Black American. Pag ko naamot abak nang, Ano siguro ti maigatang na itikanan na. Isu akas jay ti pamagina. Sige Ditakan, tada pa importante apa panaka. pimanaw akas ada pa ng lais na kanya. Amangan no agpay sumot abak nang dayjay a Jeff. Amangan no kaguran ako ni Kevin. Kadwa na gayam ni Mark idi ije restaurant. No agpay sa abak nang ni Jeff, ako na ni Mark. Matulungan nak narod ang makapan ije Amerika. Awagak man keti. Agpambarak no apay nga awanak iti pagkitaan mi kuma. Aramatak ni Jeff, tapno magunod ko ti arapaap ko ang makapan ijay Amerika. Hello, Jeff? Imawag ka, Met. Apay ngawan ka, iti pagsinarakan ta kuma. Pasensya kan. Adamin emergency na pasamak. No kayat mo di agkita taitan iti pareho a restaurant. Pudno ka di, agpakita ka, numapana ki Jay. Wen, agpaiso ti bagbagak. Kan sorry. Adala ngamin emergency na pasamak. Iso ajak na kaumay iti pagsinarakan ta. Okay. Inak nga rude, iti pagsinarakan ta. Uray siyak. Agrobwatak mo tan tamapanakon. Agin noray ta ijay ha? Nakabado ak iti green at t-shirt. Kan maong pants. Nakatugaw ti kasla butangar kan nagdakkel a tao. Kasla gulayat. Idinto ta siyak, nagbasitak. Asit kakman. Hello, Jeff? Siyak ni Ami. Oh, Ami. Nagpintas ka gayam. Come on. Take your seat. Please. Oh, ka. Agyaman nak, Jeff. Nasimpat samot daytoy abutangar. Kunag no saan ka manen nga umay. Damagak man no. Sa dino apagiliang tinagapuan? California, USA. Kung naman nabayak ka dito ay, kan bilibak tamom ti ag Iloko. Ilocana ti inak. Isumat lagayam. Kaano ka kading agsubli di Amerika? Agyan kami pa'y dito eh. Jak payam mo no kaano ak makasubli. Mabalin ka di akanayon tangag sinarak. Wan, basta awan trabaho. May saak ngamin nga empleyado, Jeff. Bro, maialis namat gayam iti destino. Kasla kayat kumantan nga umalis ta iti trabaho, bro. Ne. Naliday ka, bro. Ada ka di maitulong ko. Into nadatan ije pakayalisan ta. Barang malipatak ni Ami. Nakitak ida iti dayje anegro. Agkibkibin damatan. Kaawatan, nga da relasyon da. Agad, nakita da ka kadi. Jak amo no nakita dak. Si Miyasyak adagos iti dalan. Idi nakita kida. Lipata mong dayjay a babae, bro. Makasarak kanto iti maikarikan ka. Nagrigat ko nga rod amalipatan ti babae nga ay ayatek, bro. Kastapay ita, tasadiwa ti sugat. Ngamdumtang ti panawen, nga agbalintulangan na piglat. Sige, bro. Ikarigatak alipaten ni Ami. Iti branch ti kumpanya di ulongga po kano ti pakayalisan ta, bro. Nasayat met.
Barang makalipat ak, no saan ko na makikita tinang sugat iti pusok. Ay, malagip ko man gayam, bro. Saan ka di sa kanyak? Nga da ijay Amerika ti dadakkel mo? Uwan bro, sumagmamanon atawan da ijay. Awan ka di mat plano masumurot ijay. At da, ngamga po tadyak kayat apanawan ni Ami. Sana kasi murot kadakwada. Anya nga ta, no padasan taman matimapan ijay. Sika man, padasan tama trabaho ijay Amerika. Katuna, ket agbirok taman mat iti Amerikana. Uray na taytayag da, ngamda ta. Adang plano mi ka ni Jeff nga agkalaysa, mami. Rombang laang nga agkalaysa kayon. Tagdadaksin ka na ko nam. Apaya di mo pa'y inuray ang nagkalaysa kayo. Sakbay ang nagsikog ka. Isungarod nga agkalaysa kamin. Saan kami ko mga agkalaysa? Kasano ngay ang maisurot na kidya Amerika? No saan kami nga agkalaysa? Tika di ipapan mo ija Amerika ti makagapo. No apay-apay kalaysa ka kini, Jeff. Isu ti numero 1 ang makagapo, mami. Ay, oo na yun, anak ko. Pinagbalin mo nga ay ayam tinakirelasyon. Intorturad ko lang, mami. No makapanak lakit di Amerika, jak lang mon. Anya ti kayat mo asawan. Anya pa'y ngay, no di, goodbye, Jeff. Adda kanulugan ti kumpanya, amang itulod kadatay jay branch ti kumpanya jay Olongapo. Inta pa alaan da iti gargaret ta. Agkita ta iti garahe ti kumpanya, bro. Makapasyar ta adi na oras jay Olongapo. Imbaga, tadata tinadutukan iti branch ti kumpanya jay. Ay, makadayo tamot laangan dito eh. Oo. Agliday ka man ako nakon. Agragsak kakit di, tasabalin ti pagtrabahuan ta. Lipata mo ni Ami. Makakita kanto, kunak manen. Wen bro, ikagumakalipatan. Kasta, di mon laglagi pandayjay nga Ami. Itanam mon itilipat. Ala, intang aruden alaan dagiti gargarta. Tapno saan kayo amarigatan, ilakam kayo iti pangaldaw no adda jotiyo. Sana bale, saan na nangina ti singgir ko. Mayat day ta na panunot yun, nana. Nalaklaka, ngamtiin kayo pa'y mga ije restaurant. Total, asidag mo ti ospital dito. Alaman nga rod, nana. Nagngina nga agpay so tinaluto amakan iti kantin ti ospital. Dayta nga rod tinanggag ko. Nangina ka no. Wen, nana. Imbag ta na panunot yun, dayta. Mabalin ko nga awisan ti kadwak nga empleyado nga umaymat mangan dito'y, nana. Sige, balasak ka. Saan na bale? Taada kadwak apara luto. Agnegosyo kami man maut. Nalawang agpaiso dito'y apanganan dagiti mayat amangan, nana. Pagbalinan nyo kit di akantinda ito'y. Ado mati empleyado nga umay mga no nalakatila ko yung. Unsa nga agpaiso, balasang ka. Imawag itay ni mami. Agkalaysa ka nun ni Ami. Makikalaysan ti kabsat mo, ngam awan pa'y kaayan-ayat mo. Madanon tulat taday tagayam. Ay, kapilitan nga aglive ta, tapno madarayan ta ti kalaysan ni Ami. When agayam, mangi-file tan iti live ta. Uray ta sumagmamanolang mat nga aldaw. Sapay medyo nasakit tinakam ni Ami, idi nagrubatak nga umay dito eh. Napunas siguro ti sakit tinakam na, friend. Awan pagdanagam. Inton malpas ti kalaysan ha, agsublita manen adagos dito eh. Kapilitan ta dito'y kat nga rod ti ayan ti trabaho ta. Bro, nadamag mo ka din. Makikalay samat gaya man ni Ami. Anya? Makikalaysan? Jay ka di, negro, a boyfriend na, ti pakikalaysaan na. Anya pa'y nga ay. Awanan na, insukat na kan. Talaga saan ada kami ti agkagasat, bro. Kaano nga ta masarakak ti kaginasat ko? Ay na bro, dumtang to iti masakbayan.
adi mo mapuutan. Sapay ko ma, bro. Na, di ka kadiagdanag bro. Ubing kapay. Mabalin ka din nga ipagnatan ti papeles ta, tamapantay di Amerika. Apay ko ma, mapantay di Amerika. Awan ka di plano nga agsubli di Amerika? Agbiro kaklangan iti trabaho dito Anya? May mayat no di Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Saan ako na mabalin nga agsubli di Amerika? Ha? Apay asaan ka mabalin nga agsubli di Amerika? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti nagkita da Ami kan Jeff iti restaurant. Saan ang nagpadlaw ni Ami? Kat dinardaras na trimwar, sinurot mat da Kevin kan Mark. Kat ing katawan ni Mark, tinangrabak kan ni Ami. Gapu iti arapaap ni Ami ang makapan iti Amerika. Nakikalaysa kan ni Jeff. Tanam namaan na, ang nalakalaan ang makapan da itoy iti Amerika. Iti sabali abangir, na idistino da Mark kan Kevin, iti kabarbaro a branch ti kumpanyada, iti ulong gapo. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agbiro kaklangan iti trabaho dito Anya? Nga may mayat no di Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Sana ka mabalin nga agsubli di Amerika. Ha? Taapay asaan ka mabalin nga agsubli di Amerika? Saan kon nga iba ka? Tama nga no madismaya ka. Kunak, apay asaan ang mabalin nga agsubli ka di Amerika? Basta sana mabalin. Saan mo ko man nadamagan no apay? Sinalbag? Naspak anam nama? Ay, surun ko! Naimas ti luto yun, nana. Idi pa'y kumana panunot yu daytoy. Idi nakitak tirigat yo asaan ang makaluto. Nukas jay nga da duty yo. Nakapanunot ak nga agluto para kada kayo. Adulakit diti umay mangan dito'y, nana. Ay na, agyaman kami tasaan kami amarigatan nga agluto pa'y no adda duty mi. Pagyamanak, taado kayon nga umay mangan ditoy. Umad adon tupay, nana. Awisen mi dagiti daduma pa'y at trabahador. Agyamanak. No agnanayon na kastoy, ada discount yu kanya. Si dadaan kami mat nga agawis iti ado asuki, nana. Da kayon sa ababala, sang tiswertek dito yung boarding house ko. Nasingpot kayo ngamin, nana. Saan abaybay ante apo, tinasingpot a tao. Apay kadi nga gapapa kayo manan iti asawam. Kasano, kat saan mo't gayam ang mabalin nga agsubli di Amerika? Apay asaan ang mabalin. Hay, naideport ka no ti sinalbag a lalaki. Anya, na-deport. Anya ti basol na, taapay ang na-deport. Nagtakaw ka no, mami. Agtatakaw gayam di a lalaki. Anya, na-deport, gaputag tatakaw. Ay na, makapasuron. Iso ang nakikalay sa akin kwa na, tapno makapanak di Amerika. Ngam na deport mat gayam. Ay, anya nga rudan ako. Asawa mo. Awan maaramidam tanalpasan ti amin. Diyak o manugot, mami.
Saan ang mabalin? Bro, awan opisina inton bigat. Taman mo't padasan ti ag-surfing ije bye-bye. Ngem, saan kumit nga amo ti ag-surfing? Iso nga ron nga intag sursuro. Nagmayat kita ang dagi siya naglaing ag-surfing. Sapay sana ka nalaing aglangoy. Oh, di mo ko na natakrot ka, bro. Adumad dagiti makita nga agsursuro. Kasano nga rod, kat sanak mo't analaing aglangoy. Nungay malmusak. Adda kadwa tayo a swimmer. Isalakan da tayo. Amang ano siyak ti umuna amariskyo. Iso nga ron nga adda riskyo. Adda da asidadaan amang isalakan kadagiti agkamalay. Adda ka di amamom kadakwada? Sa anak ang naturad amapan agsursuro. No awan namnamaek amang isalakan kadata, bro. Nagpintas mo't dito yan. Ado nga agpaiso dagiti agdadamo nga agsursuro. Adamat dagiti naglalaing. Adda maabangan iji a surfing board. Intaman mga abang, tapadasan taman mo't, bro. Intaman nga rod, bro. Ay, dagiti trainer. Ibagata, ngagdadamo ta. Tapno isuro data. Saan nga ta nang inatibayad? Saan matkit day? Ta saan akas iti surfing training center? Anang inatibayad. O sige, mga alata iti saggay sa ta surfing board. Ken trainer. Katuna, ay na, nagmayat dito yung apagpalabasan iti oras no awan opisina. Huwag ngagpaiso, bro. Ado nga agpaiso ti tao nga agsurfing dito eh. Mayat dito yung apagliwliwaan. Umaitan to manin. Remor ti asawam, kapo iti kangingiwat mo, anak ko. Di oray saan nga agsubsubli, mami? Linukunak mo't lang. Kasano ko maalino ko na ka? Apay adi na imbaga nga iso kat saan mo't gayam apuraw. Kandi na imbaga a deportado a tao. Panagkunak kat saan apanang loko, tadi mo mat dinamag. Nagkita kayo pa'y nga imuna sakbay ang nagasawa kayo. Kunak na agpaiso ti bagbaga ni Mark abak na. Saan nga taas ka tinang loko, anak ko? Apay ko maasyak, mami. Nakiasawa ka kankwana. Gapoy ti tarigagay mo ang makapan ija Amerika. Saan ka di? Just kikit di. Napeke aklakat nga rudan. Day ti madi iti manglukloko. Tasi kantumot ti maloko. Apay anak kaimpaki dagiti lupot mo. Saan ko naman usan ti kaskan ka? Napintas ka, ngam nagalas mo ti ugalim. Oray siyak, di ka matan kayat. Nagalas ka lang arudan, peke kapay. Awan serbi ti pintas mo, tanagalas ti ugalim. Imbag pa'y jenalaad, tamayat ti ugalin ha. Nalalas ka pa'y, ah? Sige, rumwarkan di ti balay mi. Di ta ko man nagkitkita pa'y. No kasano ti babawim, nakarkaro akpay. Wana, takwarta lang tinapatagkan ka. Anyat klase mat tao. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Nasayat kami latamat dito eh. Awan pagdanagan nyo. Kasano kayo matdita, Mami? Pimanaw ni Jeff dito'y balay. Apay pimanaw. Nabati ka didita ni Ami? Wan, anak. Saan amaanusan ni Jeff ti kapsat mo? Dahil ta tinangag ko ngayong baga anakin ni Ami. Daktal ka din ti tiyan ni Ami, Mami? Wan madlawan. Kat, kasano itan? Aganak to ka di nga awan asawa na? Ay, anya pa ngay nga rod anak ko. Nako na ni Jeff kin ni Ami arupat kwarta. Kwarta kanulaang tinapatagkan ko na. Bro, adda kano kantin iti asidag ti building tayo. Nalaka kano dagiti lako. Angam, naimas kano ti luto da. O di padasan ta ti mga ni Jay. Un bro, napadas kano ti may sa akatrabahuan ta. Naimas kano ti luto da. O sige, mapantay ito nal daw. Nung magustuak ti luto da, ijayan ti kanayon apanganan ta. Katuna,
Adu kanu pa iti empleyado iti ospital amapmapan ijay. Asidag samat ngamin ti ospital ijay kantin nga ibagbagam. Asidag iti ospital. Ang amno asidag iti punerarya ay jak kayat ti mapan ijay. Si kamat. Jak pa'y nakakita iti kantin iti asidag ti punerarya. Ada pasyente anay pan iti emergency room. Duwata amapan ka no ijay. Kasta ka ni? O sige, intang arudan. Naira na pa'y matapangal daw. Sapay mabisina kun. Uray tsak nga rod. Ngam adamat agka sa pulan iti serbisyo ta. Kapilitan nga iso ti unaan ta. Sakbay ti panangan ta. Intang arudan gayam. Ang mga nunapanan ti doktor iti emergency room. O sige, mapantan. Kababain, no maunaan na ta ti doktor ang makadanon iti emergency room. Oh, darasam gayam. Nakita nga agturong ni doktor iti emergency room. Ita kayo laang nga makita dito'y kantin, babaros. Nadamag mi anaimas kanu ti lutoyo dito'y nana. Empleyado kayo ka di dita ospital? Saan nana? Dita kami kabarbaro a building. Isumat lagayam nga ita kayo laang nga makita. Kanayon kaminto nga umay, nana. O nana, kanayunin mi ti umay. Basta da discount niya. Sigurado da ita, barog. Adamat ka na yun nga umay mangal daw dito a nurse, ngam itala nga awanda. Nana, babalasang da kadipay. Ay, wan barog, masigurado ka babalasang dagijay. Barang makasirpat kami iti nurse, nana. Awanda kas na barog. Nulakat awan pa yasawa yu Ay, awan pa'y nana. Barang dito'y ti pakasarakan mi. Aga nakakadi nga awan ti ama ti anak mo. Basta dalaki titid na kwarta nga aramatek nga aganak. Awan na sakita bakrang ko, mami. Iso nga imbaga na arupat kwarta ka. Takasta ka maangamin anak ko. Agbiag ayamot ti tao nga awan kwarta na, mami. Kamali anak ko. Uray sa nga gabsoon ti kwartam no maditi ugalim. Awan umasidag ang mga rayat kan kano agkasapulan kay ti tulong. Ngam, saan mo matamagatang ti kayat mo? No awan kwartam. Maibaon mo ka di ti kwartam no agnangabit ka, kat kasapulam ti pannaranay ti padam a tao. Mabalin mo mat idaatang danan no ado ti kwartam? Kasta ti panagsasao ti tao, anakurang ti ayat iti puso na. Naoperahan ng ti pasyente. Impanda ni Jerry recovery room. Ipabantay tapay ti sabali, anas. Tayin tapay mangan. One friend, itaya ka pa'y ang mabisbisin. Intan iji kantin ni Nana Lolita. Ado siguro tinapanangan ije nga empleyado. Ang mga nutad-tad dalaangan tinabati ang para kadat na. Urayan niya ditan. Mabisina ka talaga. Intag pa kada iti head nurse. Tayin tapay mangan. Isunti mangibaon iti sabali a nurse amang kita iti pasyente. Kasangsangpot dan samot anapan nangan. Apag gusto nga rod. At damot mabati dito'y apanawan ta. O sige, mapanta nga rodan. Itaman pa'y babalasang. Imbag ta inlasinan kayo iti sidaan niyaw. Dandani ngamin maibos tila ko amasida. Adda ngamin emergency itay, nana. Da kami adwatin ang kadwa iti doktor. Kasta ka day. Paisaganak nga rodan ti makan di talamisaan. Ay, talaga amangan kami, nana. Mabisbisin kami una yan. Amuyaw, ada ka barbaroan na tataer ababaros nga imay nangan itay. Apay dagiti natataer ababaros, nana. Diyo ko naan akursunada yu ida. Kursunadak ida, para ka na kayo. Apay ko mga ibirukan na kami ngay, nana. Saan mi pa'y matamasangod agita? Maditi agbaak. May mayat matlaang no ada katakunay na iyo itirigat kan ginawa. Mami, nasakit ti tiyan ko. Saan mo pa'y akabulanan tapno agpasikal ka? Apay na nagsakit ti tiyan ko, mami. Mapandang harudan iti ospital. Ay mabitla ang tamang ayabak iti taksi. Sige nga rod, mami.
Nasakit na talaga. Apay ang nasakit, kat saan ka paimot nga aganak? Marigata na kun, mami. Ingkan mga yapi di taksi. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurata para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalapas, masurun launay ni Ami, idinaamuan na amay sagayam a deportado ni Jeff. Di na ninamnama anay deport. Kat saanan anasaya at tipan nakilangan na kan ni Jeff. Kat pimanaw ni Jeff, iti balay da Ami. Iti matayan da Mark kan Kevin. Inawis ni Mark tigayam na, ama panda ag sursuro nga ag surfing, iti igid ti baybay. Nagustuhan da nga rod. Kat naibagada nga ag sublidang tupay. Kabayatan na, iti matayan da Ami. Kalaat asim makita, ti tiyan ni Ami. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mapantay di ospital. Mabitlang tenak mga yabi ti taksi. Singiman nga rod, mami. Nagsakit na talaga. Apay ang nasakit, kat saan ka paimot nga aganak? Ingay mga yaban iti taksi. Marigatan ako. Sige nga rod, anak ko. Mabitlang. Apay ngay nagsakit matan di tiyan ko. Sapay awan da di abutanger. Uray isula kumamot timang tulong kanya kiti kastoy akasasaad ko. Kastoy gayam no awan di asawam. Ay, just kikit di. Umay ka na, anak ko. Kabalam ka di pa'y timag na. Marigatan ak, mami. Kaslag pipikal dagiti sakak. Agpatulong ka dagiti karupa. Saan ka kabailan? Amangan pa'y kit din umatulid ta. Ay ko. Sa bali talaga ti sakit ti tiyan ko. Kastoy nga ta ti aganak. Hangam, sa anak pa'y mat nga aganak. Nakrigat mat gaya man. Humayon, anak. Inayabak ti driver. Sa labayon na kan. Tamapantayon. Hello, anak. Adama di anapasamak dito, Apay ka di, mami. Anya ti ko naman napasamak dita. Si makit ti tiyan ni Ami. Inyag ko dito ospital. Ngam ko na ti doktor nga ectopic pregnancy ka, no? Ectopic pregnancy, mami? Kaasimat. Saan nga agbalin nga rod dayta? Ta iterwar ti matres tinagyanan ti ubing, mami. Huwag nga rod, anak ko. Inauna kumapay nga apukok. Kasalon ti kabsat ko, mami. At dan iti operating room, anak. Sapay ko matawan dakas ang mapasamak kan kuana. Noda ka kuma dito, May saka kuma ang mga sikaso kan kuana, anak ko. Mga lang ti live ko. Taumayak dita, mami. Sige nga rod, anak. Bye. Apay ang matartaranta ka, gayam. Ada ka di dangkas anak pasamak. Inak pa iji ospital, gayam. Inak mangala iti live ko. Impanda ka no ni Ami iji ospital. Ha? Apay, anyat sakit na. Nagsakit ka no ti tiyan na. Kuna ti doktor, ectopic pregnancy ka no. Ala, kaasimat ti kabsat mo. Sapay umuna day jay asikog na. Wan nga rod gayam. Saan na bale? Taman na kaawat mo ti head nurse. Palubusan na klakit di. Ay, didak siguro palubusan nga aglib. Umayak kumamot ka. Sigurado dayta.
Saan na ka palubusan? Tawan mo ti umno arason mo no apay nga aglib ka. Kunarigat no agidan tang agliv. Apay nga agdardaras ka, balasang kaw. Anya tinapasamak. Inakbit iti ospital nana. Mapanak mangala iti emergency leave ko. Agawid ak pay biit. Apa yun? Anya tinapasamak. Impanda iti ospital ti kabsat ko nana. Kasta kad ay. Ala, ingka nga rodan tapno saan ka mataktak. Kung naglakit no apay nga agdardaras ka. Kat aglayon ka kadin nga agawid. Uwan nana. Iso nga tugot kong tibag ko. Ala, agan-anad ka nga rod, basang. Kumusta ka nami? Anda ka dito yung ospital. Naglivak. Apaman anaamuak nga da ka dito yung ospital. Kasano ana mo ang mga daak dito eh. Imawag ni mami. Tamadanagan iti kasasad mo. Dinardaras ko matan tinagliv. Apay nga ta. Damo nga anak ko. Ectopic pay. Saan ka kumaunay nga agliday? Ado dagiti banag. No apay asaan nga iti matres tinagyanan ti ubing. Isumat lagayam. Nagsakit ti tiyan ko. Sa bali mat gayam tinagyanan ti ubing. Delikado no saan anaditek adagos. Mabalin ang maapektaran ka nga ina. Amo ka din ni Jeff tinapasamak ka ni Ami, mami. Saan pa'y anak? Si kalaang tinawagak. Tamadanag anak, idi adda iti operating room. Masapul ama amuan na. Tapno amo na tinapasamak iti anak da, mami. Ay, di tayo matamo no sa dino ti ayan na. Itchat tayo. Takarbangan na ama amuan tinapasamak. Ala, adakan ka no ichat mo anak ko. Uray kas na. Ipakaamok ka ni Ami. Noan niya timakunana. Ipakaamom inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Uwan, mami. Uray klang ang makariing. Tagsarita kami, maipapan iti daytoy abanag. Mayat matkit di inumaamuan na. Tabarang inton umay. Agsinublianda nga agasawan. Dahil tati may sapanggap ko, mami. Agsinublianda. Taagasawa dakat nga rod. Awagak ni Jeff, ta ipakaamok tinapasamak kan ka. Pinanawan nakmutan. Anya pa lang ti pakasapulan kan kwa na ngay. Nga masapul ang maamuan na. Di mo amon, no dumtong to ti panawan. Kat umay nakitaan tinamnamaan na nga anak yo. Ha? Agsublin to nga ta? Amang kita iti agbalin ko mga anak mi? Amo na amasikog ka pinanawan na. Amang ano si Diran na ka, no saan mo nga ipakaamo tinapasamak. Awagam nga rod. Tapno iso ti agbayad iti bill di ti ospital. Saan aday tagbayad ti makagapo? Tapno ipakaamom tinapasamak kan ka. Karbangan na amaamuan, taputot na ti ubing. Kan asawa na ka. Sige nga rod. Tadyak pa'y mo't makatrabaho. Takas to'y mo't tinapasamak kanya. Hello, sino da ito eh? Hello, Jeff. Ipakaamok nga da ni Ami dito yung ospital. Apay nga da iti hospital. Anya tinapasamak. Ectopic pregnancy. Kapilitan anayro artifitos. Ta saan ahusto tinagyanan na. Kat, kumusta ni Ami? Maladingitan. Ngam nasaya at matanti ka sa saad na. Agpaimbaglangan. Anya nga ospital ti ayan na. Iti kaasitgan nga ospital iti ili. O sige, umayak nga rod dita. Bye. Umay ka ni Jeff dito yung ospital, mami. Isuti ko na itay nagsarita kami babaen iti cellphone. Imbag man ta saan nagsukat iti contact number iti pinanawan na ti kapsat mo anak ko. Naira na naka-online, mami. Inawagak, babaen iti messenger. Masiguradok ang maladingitan. Tao mo na aputot na. Anya nga rod ngay, mami. Awan ti maaramidan tayo, Tada di tayo. Umuna kumapay a baby tayo. Kasta mo tante na pasamak.
Awanan maaramidan tayo, tanapasama kan mami. Mailuyosak no makitak nga agsangsangit di kabsat mo. Anya tinapasamak. Saan mo pa'y may takabulanan? Basta, bigla nagsakit ti tiyan ko. Ectopic pregnancy kano ko na ti doktor. Okay, aginanak ang ruden. Tapno dalas ka pumigsa, kat makaawid tayon. Agbayag ka ka dito eh. Bantayan ka, kasimat ni mami. Agdandanag ka nagpuypuyat. Napanandan ka ni Ivy. Rimwardamat, idi nakita dangadaak. Napandan sa iti kantin iti dayting ospital. Amahan no mabisindan. Di da pa'y namin nagmerienda. Anya ti kayat mo akanen? Saan pa'y amabalin? Urayak pa'y tibilin ti doktor. Di mo ka di madlaw. Manipod nagawid tayo dito balay. As asikaswan na ka na imbag ti asawam. Uray saan anasaya at titratom iti kankwana. Wan nga rod, mami. Makonsensya akpay kit din. Iso asan arumbeng apagawidem. Pagyanam dito'y kat agsinubyan kayo nanak ko. Wan, mami. Dumawatakkan kwa na iti pamakawan. Agyamanakan ka anak ko. Masiguradok ang maaddaan kayon tumatlaang iti anak. Nadungumot gayam. Uray kaslabutangar a tao. Saan ang maala iti surat ti tao? Tapnos gaang ti kinadalos ti puso na. Dayta kat babaan iti aramid. Nasurunak ngamin. Idinaamwak na idiport, mami. Ngam adamat makonvict akas kriminal nga uray inosente. Adamat managdakdakas ngam pulos asaan anatiliw. Nawaya. Kaya tiyasawan? Amangan no inosente ni Jeff, mami? Saan nga iti kasta anak ko? Adda dagiti nagbasol ngam agbabawi ka nagbalbaliw. Ikan kumaida iti gundaway a makilangan kada tayo. Dagiti nagbaliw akas normal a tao. Bro, itong bigat. Mapantamanan, ijaigit ti baybay. Apagiso, awan opisina inton bigat. Intan to man na nag-surfing. Aglumbata, tamo tameten. Uy, kumarit ka mata, bro. Nalain ka ka din. Amok matbasitan, bro. Si Kangay. Kumarit ka di ti lumba. Saan ka apaayen, bro? Matungpal ti kalikagom mo. Ket, anya nga iti pustahan ta. Anya nga ta tinasaya tapusta. Si katirumbang agpanunot, ta si katikimarit. Okay. Di mabak, iso ti taya, ije resto bar. Ha? Ay, kato na. Sa anak apabak, bro. Ipasiguradok, asaan asyak titaya, ije resto bar. Para makita, no asinon to titaya, bro. Makitam ka di ti marker, ti medyo adayo, bro. Un, bro. Aglumbata amapan, ken agsubli, baba ni ti surfing board. Ije ti pagrikusan ta. Sige nga rod, bro. Okay. Agbilang ak iti talo. Agtaray ta nga aggapo dito eh. Agsurfing ta, no makadanon ta iti danom, nga agturong ijay. Ariglado, bro. Kat isaganam ti kwartam. Taintanto ijay resto bar, inton malam. Saan nga ta sikat ti agsagana, bro? Ha? Ay, ti pasamak ti mangibaga. No asino kadata ti aggasto, bro. Ala, agbilang kan. Apa yan gayam? Anya ti mapaspasamag? Aging ginagayam. Kasanon dagiti pasyente. Alangan arumorta. Anya ti aramiden ta? Dito mat mairor dagiti pasyente. Kasanon, agyan ta kadilat ta dito ayanda gayam. Itarayan ta ka di eda? Di damat makataray arumwar. Diya ka mo taramidak. Kasanon numarba to'y pasdag. Sakruyak di may isa nga ubing. Sakruyak mat di may isa tarumwar ta. Kasanon tinaduma. Subliantan ti daduma. Pangikabilan tangay kadakwada.
Sapay ang tudong agpaiso. Kevin! Ayan mo! Oh, di ako makita tigayim ko. Oh, nagdakkel itay ti daluyon. Kat di na naibalansi ti bagina. Oh, masapul nga inak agpaarayat. Tapno matulungan mi tigayim ko. Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapauluan, tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kevin! Ayan mo! Oh, di akong makita ti gayim ko. Nagdakkel itay ti daluyon. Di na naibalansi ti bagina. Oh, masapul nga inak agpaarayat. Tapno matulungan mi ti gayim ko. Agkakaribos na dagiti tattao, gapi itigin ginad. Kalaat ngamin adim makal ti daluyon itay. Adulakit diti kaswaltes. Ijay, adda-rescue team ijay. Masapul abirukan mi ni Kevin. Ang mga nusaan ang nakatakdang adagos itay. Masapul ang matulungan mi ti gayam ko. Imbaglakit din. Tanakitak ang nakapaklab iti kadaratan ti gayam ko. Impandan iti emergency room. Sapay ko ma. Tawan dakas ang napasamakan ko na. At dasugat iti ulo na. Agi na naakpay. Pangururayak. Noon niya ti ibaga ti doktor. At damot nakitak. Nagdardaras asimrak a nurse. Dito'y. Agi na naakpay dito'y. Ti pasyente. Nagtaarmat tayo tuyo na pasyente. Nalmas ka no. Kat nakita daan nakapaklab iti kadaratan. Alag dagiti vital signs na. Asikaswag ka nalaing takaasimat. Sapay nagtaarmat. Ayan ko kadi. Imbag ta nakapuot kan. Ada ka dito yung ospital, sir. Ami, adda ka dito'y ulong ka po. Amam ni Ami? Saan asyak ni Ami, sir? Agtagtagay na pa kadi. Apay nga ibagam asana si kaniami. Husto pa'y laang matipanagkitak. Siyak ni Ivy. Kasingin ko ni Ami nga ibagbagam. Anya, adda kasingin ni Ami. Apay adi na yung bagbaga kanyak. Kasano nga ibagana, no di ka mat nagdamag, sir. Saan ka di arumbang nga ibaga na kumati amin? Agsublin ti doktor dito'y, sir. Kapampanaw na itay. Unay kan bro. Pinagdanagnak itay. Kung naklakit din nun almas ka. Kasano amalmas tinalaing? Kasano? Nakitak a dinalapos na katidaluyon. Idi kwan, di ka mutan makita. Sinipaw ko adagos ti surfing board ko. Kat nagkapetak ang nagpaigid. Induron nak matidaluyon. Nariknak anay dong parti ulok.
Kat jakon amo ti si maruno na pasamak. Amangan no dagiti kayo anayanod, tinagdungparkan ka. Isu anawanan ka iti puot. Ay, kalaati na pasamak. Siguro, iso nga da sugat iti ulok. Kalata di makal ti daloyon. Jak narik na ti kunada aging ginad. Kasano kumamarik nata, kat madamatang agserserping. Na ospital ka kat nga rod. Imbaglaki din tasaan ka unay anadangran. At da pagsayatan ti pan naka-ospital ko, bro. Anya? Pagyamanam, ti pan naka-ospital mo? Nasugat lang nga rodan taulong? Kastapay ti bagam? Kumusta, Cancer? Mayat ka din ti Riknam? Mark, dahil ti bagbagak apagsayatan na ana ospitalak. Ami? Kasano anors ka? Katno, Kunakon ka tamas daaw ka akas kanyak. imposible da ito Anya ka dit imposible. Kasano gayam anam amuyo ti kabsat ko, ha? Nagkatrabahuan kami iti may sa akumpanya, madam. Ay, vilat ako man tiawag mo kanyak, sir. Di na kami nga rod awagan iti sir. Amom tinagan ko, kas pasyentem. Okay nga, Rod, sir. Kevin. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Iso ti nakasurat dito'y chart mo. Mabalin ka di maamuan. No sa dino ti pagnana edam ditoy, Ivy. Iti boarding house nga sidag iti daytoy nga ospital. At da kantin na. Adaman pasyente ka nagtaar gayem. Itaman pa'y anangag ko kan kaday tabalikas anataar gayam. No makitam la ko ma, talagaan na taar. Di mo nakita, taidya ti ubing tinagyan am ngamin. Anya ti sakit ti pasyentem anataar ako nam gayam. Adda kano iti baybay, idi naggingginad. Idi di makal ti daluyon. Nadalapos sa kano. Imbaglakit din ta saan unay anagbayag ti gingginad. Di ta amo ti aramidan ta. Uwan nga rod Rumwarta ko maidi, ngam agtudumat. Ken, di ta mapanawan dagiti pasyente. Intamanen mga niti kantin. Ijay ka no ti boarding house ti nurse ti pusok. Nurse ti pusom. Kaya't mo asawan. Isu ti mangagas iti agsansanuong apusom. No nasaktan man ti pusok, adamat mangagas. Sapay kabsat ti ex mo. Uray ay, tanay asawa matan ti ex ko. Amom bro, kurso na dakmat di may sa agayam na. Ang jak mo tin nakikita. Pangkita nga takan kwa na. Mamati ka kadi ana ilitlaeng tilubong dagiti agkagasat? Si kahamad bro. Umilat ayamat tilubong. No da kayo ti agkagasat, agkita kat agkita kayon tulatta. Imbag taadda kayo babalasang. Umay kumamanin dagiti ibagbagak akursunada ka para kada kayaw. Asino ka di tinakdakamaten yun, nana? Unyag pa'y sunana. Oh, makita yo ka diti dua sumungad. Talyawin nyo Imposible da ito eh. Amom da Kevin kan ti kadwana? Wan gayam. Da Kevin kan Mark dayta. Aggayim da. Awan dakas na, no agayam da. Tagayam kayo mat. Ninanamot. Kababain no mangagda ti rabak yun. Umay da nga tamangan dito, nana? Wan, masiguradok dayta. Kumusta ka, Ami? Mayat ka din teriknam, tay may kamat dito salas? Medyo mariknak at napigsa akon, Jeff. Nalaing ngamin nga agasikaso ti asawa. Agsipo, tanapudno, ti panagayat ko kan ka. Manipod ita, supapakak mo't dayta panagayat mo kanyak, Jeff. Agyaman ako unay, Ami. Urumbang lang nga agin nayata,
Tagasawa takit nga road. Wan, Jeff, kat pasensyakan iti kinasabrak ko kan ka iti kalabas. Nalipat akong dayjay. Mga barwanan ta. Wan, Jeff. Joy, adda ka dito'y ulongga po? Apay nga dakamat dito'y ulongga po. Apay anas daaw ka, nakakita kanya. Nabayag asinapsapol ka. Apay kumasapulan na. Adda ka di utang ko kan ka. Kwa, inutang mo ti pusok. Ha? Ngamin na, manipod nagpukaw ka. Sinapsapol ka. Kat itatanasarakan kan. Sapay kuma, tasaan kan amapukaw pa'y. Kasano nga da kayo dito'y ulongga po? Adda ka barbaro a branch ti kumpanyami ditoy. Da kami tinapili ang maidistino ditoy. Kasano matanakaw may ka ditoy? Babain kini Ivy. Imbaga na nga agkasapulan da iti nurse dito'y. Nasdaaw kami ang nakakita ka ni Ivy ditoy. Impagarup mi, ani ami. Agkakaingas da ngamin launay. Katamom ka di. Isukan ti mangagas, itinasugat a puso ni Kevin. Ha? Amom ka din ni Kevin, iso ti ex ni Ami. Anya? Ex ni Ami, kunam? Wan, saan siguro nga iso dat agkagasat? Sabali tinaituding akagasat na. Oh, apay nga rod akitanak iti kasta. Dakas ka din. Nadlaw ka nun ni Nana Lolita, asikatisang kakita ni Kevin idi mangmangan tayo iti kantin. Apay nga isupay tinagbalin nga ex ni Ami. Apay ko manukas na, saan damat ang nagasawa? Boyfriend lang mo't. Amok nga damat riknam kin ni Kevin. Idi pa'y ladamom anakita, kat imbagamon anataal. Oh, apay adi ka makaid na, bro. Masapol ang mapasungbat ko ni Ivy. Adda order kanyak dagiti dadakkel ko. Mabalin kon ti sumurot iti Amerika. Numaasawak, ikuyog kun to iti Amerika ni Ivy. Nagasat kayo nga rod, numakapan kayo adagos. Sigurado amaud udi ak, tamabayag nga ipagnad dagiti papeles. Awan mat ngamin dagiti dadakkal ko ijay, akaskan ka. Sana bale, tulungan kanto bro. Adda pagyanan nyo ijay, taadda balay dagiti dadakkel ko ijay. Sige nga rod bro, ikagumaan ta nga rod apasumbatan dagiti dua. Oray ag double wedding tayon to. Mayat dayta na panunot mo. May sa ti pagkalaysaan, ken pakaangayan ti reception tayo. Wan bro. Nabayag ka din nga amamunda Kevin ka ni Mark? One month, idi da Ami pa'y kan Kevin. Nagpakpakaasi ni Kevin kin ni Ami. Adi na isuksukat da ito eh. Ngamga po iti arapaap ni Ami ang makapan iti abroad. Insukat na kin ni Jeff. Kasta ka di. Saan nga yung bagbaga ni Ami nga da kaayan-ayat na? Saan ko nga mo? Gapo siguro, tada ka dito eh. Idinto taadamot ijay ili tayo. Saan nga nga umawawag kanyak ti kabsat ko? Manipod mat idi mayak dito eh. Saan ko mat anasangon nga inawagan? Makumikom tangamin. Wen nga ron. Nabayag mat basitan nga idardarirag da Kevin kan Mark ti panagayat da kadata. Sumbatan ta kadidan. Panagkita kit na pudno da kadata. Sapay dandani kanon mapan iji Amerika ni Kevin. Day tangarod mo timbaga na kanyak. Impay tantan na laang ti mangipag na iti papeles na. Imbaga na nga ipagnak ka no ti papeles ko. Tapno mapanak mat ijay Amerika. Hello anak. Imbag man ta nakaawag ka manan. Kayat ko nga ibaga kada kayo nga adan kaayan-ayat ko, mami. Kevin Del Monte tinagan na. Anya? Kevin Del Monte?
Timot sigod akayan ayat ni Ami dayta. Sa dino tinagkitaan nyo. Adasa nga ti kumpanyada dito'y mami. Nagbali na pasyente, tadanda ni Nalmas. Dayta ti damo pa nagkita mi. Nasao kanyak ni Ami anasaktan ka no tiriknan. Idiin sukat ti kabsat mo. Nasaon ni Kevin kanyak dayta mami. Ngam, imbaga na nga irugi kung ti mangipag na iti papeles ko ama pa ni Dya Amerika. Tulungan na kano, tadanda ni ti ipapan na ijay. Adagayam dadakkel na ijay. Kasta ka di. Napudno nga tamot kan ka, anak ko. Sinong bata kun tamakitak met anapingat, mami. Inton malpas kano ti kalay sami. Agpa-Amerika kaminton. Hala, addakan ka dayta, anak ko. Kita ang malatatigasan. Inwalin ko idi ni Kevin. Gapoy ti arapaap ko. Ngam, ad-adda nga inadaywan nak tinapintas agasat. Numaminsan, madi ti mga ramat iti sabali at tao. Gapo iti bukod nga arapaap, anak ko. Wan, mami, ni Ivy, saan na nga inarapaap ti mapan iti Amerika? Isumat ti makapan. Saan ngagpapadat igasat ti tao, anak? Mamatiak iti dayta, mami. No na nga tuunay ti arapaap, ngam kayat agun-udan iti madi, wano nalakaawagas, ad-ada mababtuog, taawan iti husto a lugar. Wen, anak ko. No asino pa itinualin mo? Di mo ninamna mga isugayam ti umno. Nagasat ti kapsat ko, mami. Maragsakan para kan kuana. Mangnamnamaak. Ano anya man ti baligi ti kapsat mo? Di nataliplipatan. Kastan sa dagiti nasisingpat, mami. Saan idaabaybayan ti Diyos? Iso aliklikan tayo ti mga ramat iti sabali at tao. Gapulaeng iti maysa at tarigagay. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryete o itaalawas, anapauluan, tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ya kung makapagtrabaho, gapo iti ot ti sakak paray. Di napay pinaturong idirabe. Kaano anang rugi ti sakit ti sakam? Asus, limtag mo. Huwag nga rod paray. Idi nagpurak, idi bangkag ko. Ha? Andan sa napurak, asana makitkita paray. Apay ngamin adi aglisi dagita kung kunam adi makitkita. Tapno di mo madalapos. Oh. Ay, saan ka ngagsasoy ti kasta paray? Ha? Tamang nukumaraw, ti marikirignak. Ibagam ka ni Marito yan. Daing kay kit ipakita iti doktor tapno maaga sa. Ay, saan na mabalain? Kumaro ka no, tinakaibaan no ipanti doktor. Diyan ano samlatan, dahil ut-ut na. Oh. Imbaon ko ni tuyang ka, anang ayab iti albularyaw. Madda ka no napanan na, paray. Sino nga albularyo? Nila kay agi daw, paray. Ha? Oho, mamati ka iti dayjay alakay. Tinto man la ibagbaga na apartyen yun. Wano iluto yun. Anya ka di tipakada ni Kwarog. Mabayag ka di manan itinapanan na. Amo man iti dayjay ataaw. Makitan to kung kuna nakidin. Oh. Kanayon mo't na pumanaw ni Kwarog. Ay, Jack makasakdo, tanasakit ti sakak. Barang makakitan iti asawain na. No, apay mo't akanayon amabastad. Kasano? Kit nagkapoy nga garam.
Di naklatultula din. Ay, agtal na ka man. Ay, Ay, di nakidda-kidda yan nakasta. Ako'y dakas aya. Dinugdungo ka. Iso akid-dakidayan ka. Ay, saan akidday ti panang ipakita iti panagdungo? Karaman aminin Ay, ingkakot ijay barangay hulen. Oh. Maliwayam man nga tanti trabaho. Mapanak mo ta talaga. Uray, saan mo nga ibaga? Kapanan niya, una na to yang. Inak man di tabalay ni ama agi daw. Nakitam ka day no adda di tabalay da ako raw. Nakita mo ti di arubayan da. Dumanon kayo ay di balay da. Ay, agyaman ako raw. Awanan yaman na. Ay, madamag ko man nana. Apay amasapol yun ni apong agi daw. Umay na kumakitaan ni tatam abadong tamasakay. Ha? Ay, sana ni ama agi daw. Tika sa pulan ti masakit. No di kat doktor. Day tangarod timbagakin ni badong ngam agung mag. Ni kano ama agi dog ti kaya na. Ha? Ala, pagustuhan niya. Uno day tati kayat na. Ngam no para kanyak. Nasaysaya at no agpadoktor langan. Maray, mamati ka kadi iti erbularyaw. Depende, Maray. Adda nga min dagiti erbularyo ang mangusar ka dagiti bulbulong a pagtapal. Makaagas mo. Adamet erbularyo amang orasyon kano iti ipaluto da nga agpaay kadagiti nangasing iti masakit. Day tatisaan ko apat dyan, Maray. Inuugma pamatay. Apay, anadamag mau. Ay, nasao ngamin ni Inteng, anasakit kano tisakan ni Pari Badong. Kat ni kano lakay agido, ti pinaayaban na amangagas kenkwana. Di da pay lakat impan iti doktor. Day tangarod mo ti insingasing kano ni Inteng. Hanggang kunamat ni Pari Badong, akay kayat na nila kay agido. Ta nakadulnot sa kano nga may. Kanya ka diti maipaay ko ken kabasang. Ay na ama. Ayapan ka kuma, tao may musantigwaran ni badong kaw. Agan na no aya ni badong mo, basang. Nabayag basitin, nga adda kasla na sinit itisakan na. Limtag pa yan Ita, aguri-gurang. Ay, delikado no kasta alumtag, kan kasla na sinit. Taapay adelikadaw ama. Numabaybayan, makaungay tinangasing kinibadong mo. Anya ngay ti mapasamak no makaunget da. Ang mga nualaan dan ni badong mo, kadwada ni jay lubong nga ayan da. Ha? Adda ka di sa bali alubong da ama? Saan ka di amay may sa tilubaong? Sa bali tilubong dagiti sana makitkita, basang. Kasta ka day. Ay, umay kayo nga ruden, ama. Taamangan no alaan dang agpaiso ni badong kaw. Di pa'y katawa badong kaw. Imbag tayo may kayo, ama. Ay na, nagsakit nga minan ti sakak. Kasla masinsinit ti riknak. Ay, kita man barok. Ay, sos! Nakadalapos ka iti sana makitkita. Ay, nakapungtot da, kat binales da ka. Anya nga itateramidam, ama. Agparti ka iti kalding. Yatang tayo ti dalem na, iti ayan tinagpuuram. Maluto ka di ti karni ti kalding, ama. Masapol la maituno. Mangilasin iti dalem, kenda duma a karne. Kaano nga maiyatang, ama? Iluto yu amin ti karne. Agsubliak into nagsipnget. Tasyak ti mangyatang iti ayan ti nagpuuram. Ay, no maiyatang ka di, ama. Maikat ka din ti sakit ti sakak. Depende.
numapnek da iti yatang tayo. Ay, ali ang arod ama. Mga yabak iti kadwa ka mang partay. Kan mangiluto iti karnik kalday. Mala, agsubliak inton malam. Ama Agido, naggapo kayo kadi ija balay da pari badong. Wen, kapitana, nakadalapos namin ni Badong iti sana makitkita. Ay, apay, madalapos aya dagiti saan amakit kita, ama Agido. Papay kit dinasaan. Kate, anya ngay nga ro ti aramiden nyo, tapno maimbagan ni pari badong. Masapol ngagpartida iti kaldeng. Yatang tidaduma karne, kendalem na, tapno maimbagan ni Badong. Ay, asino nga itimangan kadagijay? Kanain dagiti dinalapos ni Badong nga sana makitkita. Ama, mangan ayamet dagiti kunkunam anang dalapos kan ni pari badong. Apay kit dinasaan. Binales da ni Badong. Iswatap no maagasan. Ay aywan na ida. Babaan iti karne. Kendalem ti kaldeng. Papanam, apawng. Inak mangyatang. Ijay ayan da Badong. Nakadalapos nga may iti sana makitkita. Ha? Pangyatangam nga yapaw. Pudno ka diti kunam, asa na makitkita? Pudno launay. Apay ngay amang dangranda, apaw. Saan da amang dangran? No saan mo idasaktan? Ha? Kasano nga rod nga asaan tayo ida masaktan? Kat di damot makita, apaw. Saan ka ngagsaw iti kasta? Amangan no si kamat ti saktanda. Ha? Saktanda ka day? Uray saan ko ida dinangran? Kasano? Numasaktanda iti bagbagam. Amangan no day tangiwat mo ti dangranda. Ay, saan mo't apaw? Dita ka nga ruden. Tamapanak di tabalay ni Badong. Itan samot ang mapan di arbularyo di balayaw, marituyang. Inton sumipnget ka na umaray. Agpaiso nga ta. Dayta ita at ipaliiwan tayo no agpaiso. No kasano nga ta amadalapos ti saan makitkita. Apay adida aglisay no makita da tayaw. Di tayo mo't nga rod ida makita. Dayta mo ti pampanunuta ko kumaray. Aglisid ako maa. Ta saan tayo mo't ida makita? Ay, win nga rod. Kung natidad duma sa balay ti lubong da. Nga maapay nga rod nga umay da pailaang dito'y lubong tayaw. Saan amaw-awatan ti mapaspasamak. Jakman amo no pudno masaktan dagita asaan makitkita. Kastamot ti ko na ni Ama Agi daw. Naimbagan ka din ni Tata Batawng, apaw. Nukinan dagiti sana makitkita ti atang. Sigurado maimbagan ni Badong. Nungay sandaking nanapaw. Anya nga ti mapasamak. Kaawatan asanda kayat ti atang. Masapol asukatan. Anya? Agpili da pa iti mayatang? Ti taon tupay, kat agpili iti makan. Kastamat kadakwada adi makitkita. Agpili damat. Ay, saan nga rod asigurado ang maimbagan ni Tata Batawng, apaw? Inakitaan. No kinanda ti atang, wano saan. Sigurado ang maimbagan kan Badong.
takinanda tinayatang. Ay na, nagutot mo iti dirabi ama. Inino ti panagimbag na barok. Talaga akasta. Ay, sapay kumaangarod ama. Kimaro mga mintutod na. Limtagin na pirme. Amangan no aduda anadalapos mo. Kasta nga ta. Mangiluto kayo pa itikas itisigaw. Inaktumanin yatang into nagsipngat. Mang partiyak ka di manayin ama. Anya pa'y ngay. At adda nga umapal ti dadduma anadang ram. No yatangam ti dadduma. Idinto ta ti dadduma ket saan. Ay, kung na makaanayin day jay. Ay madiang arod no agiin napal da. Ay sumalagaya makimaro ti sakit na idirabe eh. Nay. Ay, nakasarukod ka pa'y mo ilaang paray. Kung nakmano'y nagasan na ka ni ama agi daw. May nagyatang. Ngam kastoy pa'y mo ilata paray. Nagot out. Ay. Duwan sapay ka no akal ding ti pinartim. Uy, nga rod paray. Ibaga na pa amang partiyak kano pa iti baboy. Anya? Baboy? Kasto ti maisingasing ko paray. Ingka iti doktor. No saan kalata maimbagan? Ayaban nyo manayin, day ta amang ngagas. Ay, adda ka numanin na makaungit ti sana makikita paray. Ha? Apayaya pabasulan niyaw, dagiti saan na makitkita. Day ta mga mintimbagan ni ama agi to paray. Ay, ingkay kit di iti doktor paray. Mang tedak iti aramatan niyaw. Amok adakilen ti gastom. Kapo iti kalding apinartim. Namin ano tayo ang naglutaw kan nangyatang. Ngam kumaro maklat ta day tasakam. Aggurigur ka maklat ta. Kimaro mo't ngagpaiso to ya. Anya nga tanong padasin ta timbagan ni parinteng. Anya timbagan ni kapitan. Inta ka no ipakita iti doktor. Nang tid pa iti aramatin ta. Amapan iti doktor. Tulong na kano kadata. Imbag man tanang tad. Mala, intangarod ipakita iti doktor. Ay, wait. Mapanta. Talaga marigata na. Ay na, naut-out. Naggatayl. Ay na, aglaminak pa into yang. Ay, madidaytan ba daw? Apay nga aglamin ka. Ay, yang arod amaw. Basta malaminak. Nasakit launay ti saka. Kaging gangato ti tumang. Yang ito yung baga ti doktor to yang. Allergy ka now. Amangan no addanakan mo ang naikontra. Wano adda samrid ang nasagid mo. Nabaybayan iso ang nag-infeksyon. Pero miya naggatayl idi damaw. Kinudkod ko kinudkod iso ang nagsugat. Sa imbabad mo itinarugit adanom idi nagdalos ka ije pag naanti danom ije kanal. Anya nga itanteramidin tatuyang. Adain resita ti doktor nga agas at tumaram. Inakgatangang tapno maimbagan ka. Ay padasig man. Baring mayap ti agas nga resita ti doktor. Masapol apagtali na edem anadalos ka no day tasakam. Saan mo nga ibabad itinarugit adanom? Dayta ti ko na ti doktor. Nga main infection daytan. Abaw, impandamot ni tata ba dong iti ospital? Saan na maagasan ti doktor? Tinakadalapos iti di makitkita. Ha? Agpahiso ka di ang nakadalapos iti sana makitkita ni tata ba daw, apaw? Di mo ka di nakita tinapasamak kinitatambalong. Arami iti sana makitkita dayjay. Ang namin anumatan nga inyatangan niyaw. San latamot nga agimbag. Maimbagan to. Apay, kaslaling et basta mapunas. Kano ka di nga inyatangam iti karnit kaldaing? Saan mo't anaimbagan? Amangan no sa bali tinangan itinyatang ko. Ha? Kinan ka di ti asaw kada pusa? Wano marabutay tapaw?
Ay, amo pa'y ngay. Saan ko matabinantayan ti atang? Wano, amangan no si katinangan, kwarog. Ha? Ay, sanak amang mga nitiatang, abaw. Kumustan ti marikrik ng paray? Ay, mayatin paray. Mayat, tinresita ti doktor nga agas. No, hindi pa ila kuma nagpa-doktor ka, di mayat kuma. Oh. Ay, kunaklaki din umaagasan ni Ama Agi daw. Saan mo't gayam? Agdwa-dwa iti ibagbaga ngamin ni Ama Agi daw. Ay, agyaman ako na king kapare No di nagpinilit ang mapan ni ti doktor. Agsaksakitak pa ilaan ko ma. Ay, rumbang la at tulungan ka kumpare ka. Isong aglaylayon ka, kapitan. Tanasaya at tugalim pare. Ay, una. Kumpare ta nga ron, di tulungan ka. Iso adak kalayaman king kapare Uwan pare, awanan niya man na. Ay, paray, papanan nyo nga ita. Ay, mapang kami ijibangkag ko pare. Awan mo din ti sakit ti sagat. Pinaimbag ti agas. Ayabam to kadipay ni Ama Agido, no ada sa gubanit mo. Ay, saanin pare. May mayat mo lang ti doktor. Mayat mo ti pa nagsarita yukin ni Kapitan Itay ijay dalan, madam. Nagyaman aking kuha na. Una, no di nakapinilit anapan iti doktor, saan ka kumaan na imbagan? Uwin nga rod. Imbaglaki din tapinilit na. Uray siya. Agyaman akmut ken kwa na inton agkita kamay. Nasaya at kapitan ni Parinteng. Managtulong tuya. Ay na, tatabadong. No adda sa gubanit, doktor ti pagpakitaan. Saan mo nga orayen ako maro, sakpay nga agpakonsulta ka iti doktor. Hala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofar Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Madanin sa manang ti panagbubutaws. Kaya't ko, amay saak mat ama ko na nga opisyal dito'y kabildatan. Anya nga yung posisyon ti pagkandidatwam to, paray. Bagay ko ti kapitan. Ha? Saan ko akaya ti kagawad laeng, tanababa. Di kang sapay may karyatanog, Kapitan Kitden. Ay, ti trabaho ti tanaw, ti saan ang maikari kanyak. Nababao na ay apara kanyak. Kapitan, ti maibagay kanyak. No, ang kandidato ka, Kapitan. Ado lakit di ti mas daaw. Na, apay kumamas daaw da. No kabaalan ni Kapitan Enteng. Di kabaalak may. Na. Anya ka di tinakitam di ta cellphone mo. Takalaat mat ana pamulagat ka. Ibagbagada ang matuloy sa Tibut House. Adamot mangibaga asaan ka no ta dakkel ti pundo ang mausar. Anya nga ti punnaw. Ay, urayan tayo ti ibagada ijay nga to. Amumatan ti ipadamag da di ta cellphone kat agkakanat. Anya nga ti husto? Matuloy uno saan? Madanagan ka kaday. Taamangan dumasukatan ka. Na? Ay, nulakad na saya at ti aramid mo. Awan, ti pagdanagam. Saan lata may katidanan ta adan sa kanukalaban ko? Anya ti ko na Mila.
Kumandidato ni Dalmas akas kapitan? Asino nga'y tinakaibagakan ka? Isu kanumat imbaga na kandisabas nga asawak kagawad. Ha? Kasano ako mandidato ti saan ama nagtulong at tao, ha? Imbaga na kanaw. Ano kabailan ni kapitan? Kabailan na kanumait. Kapitan kanu ti bagay na saan akagawad. Ay na, kano saan ama nagtulong iti tao ni Dalmas? Ngem adaw ti gagayem na apada na ama Marta kagawad. Sa bagay siguradaw, isuda ti mangibutos tukon kwa na, dagiti mamartag. Mapatumba pa'y nga ni Kapitan Inteng, asigod a kapitan kagawad. Narigat ti agsasaaw, makitan tulat taa. Maribanang, ada kanumot plano ni Dalmas alabanan ni kapitan akas kapitan. Ay, apay ko maalabanan na. Kat saan damot nga agkabusor? Ay, di maawatan, Maray. Agkandidato akas kapitan kanaw ni Dalmas. Anya, kumandidato akas kapitan, kunam. Un kanaw. Dayta mo ti agwarwaras adamag. Nasauna pa'y kanukan ni Sabas nga asawa ni Mila. Anya ngay ngarud no kasta, Maray. Di mo mabalin apawilan no kayat na. Ngam saan ama nagtulong ni Dalmas? Ada papaidam na. No tulong ti pagsasaritaan. Adaday ta kadagiti tattao. Taiso damat ti agpili no asino ti kayat da nga agbalin a kapitan. Marikwanag. Dalmas, podno ka day ti dinmanon kanyak. Agkapitan ka hanaw. Dakas ka day, kagawad. Kabalakmat. Ay, saan mo't kit di adakas? Nga mangnamnama ka kaday, nga do ti mangpilikan ka? Na, nuad da gagayam ni Kapitan Inteng. At damat gagayam ko. At da ni Pari Badong ang mangibutos kanyak. Oh. Ay na, Dalmas. Ibalakad ko, adimon labanan ni Kapitan. Na, ay ipasublat na maten at kinakapitan na. Nakabaybayagan a kapitan ni Kapitan Inteng. Apay, maaramid mo kaday, dagiti maaramid na. Ay katsiyempre nalaingak matap no amom. Adaw ti paglainga. Kumpirmadaw Maribanang, nakasaok ni Dalmas, ket pudno kano ak kumandidato akas kapitan. Ay, kasta ka de, Maray. Anya nga rud ngay no iso ti kayat na. Bay Wan matkit di Adamat kalintagan na ako mandidato, inton no umay apa nagpipilay. Ay, namin adon anay tantanday ta apa nagbubutos iti barangay. Ken kadagiti sanggunyang kabataan. Ay, matuloy nga taitan. Ay, siguro Maray. Imbag matla at agsagana dagiti adaplano na ako mandidataw. Ado aya ti adaplano na ako mandidataw. Kaslakas ta nga rod, Maray. Adda pa'y BHW akayat na mo ti kumandidato akas gagawad. Ay, delikado ka nga rod, Marikwanang. Anya nga rod ngay, Maray. Nasayaat mo. Tapno mapanasad na mo ta agsirbe iti barangay. Gayem ko ni Pari Dalmas. So matuloy ti pa nagpipili ka iso ti pilyem to. Ala, wan. Isunto ti pilyak no gayem mo ako nam. Mayat na jay. Kakanayon kami nga kadkadwa no ada inom. Kandayaan. No isunto ti mga baka kapitan. Nalakakan to nga umasidagkan kwa na ija barangay hall no adda masapul mau. Nalaka nga sidgan. Mayat na jay. Tanod da ka sa pulam. Matik. Barang no libre nga ron ti certification nga alaam ija barangay hall. No kasta agayem mo ako nam. Masigurado ka, tagayam ko nga ron. San ka agdanag? Isunto ti ikurit ko iti balutak no madanon ti panagpipilay. Namnamak na ita. Tapno adan to gayam ko nga opisyal.
Adugayam dagiti interesado, inton madanon ti panagbabalubal. Ambisyoso da kita. Uray ko mano nagagat da tumulaw. Ang mga no tila honorarium mati urayan da. So asay-saya atem ti agserbe. Tapno si kamot laang ti agtalinaed akas kapitan. Saan ka gagdanag? Plansya ak amin agun-gunay ka. Tapno siyak tulat tati pilyon da. Kasano ko maaplantsaam? Apay, lupot ang maplantsa. Kat iyarig ko lang iti lupot na plansya. Ta napintas akitaan ti lupot na plansya. Kas tamit ti aramid ang nasayaan. Kasla na plansya. Anyot na pasamak mo. Apay nagpigpigirgar ka. Ay, nagbayag kalakit din na simbang pay. Malambin kan barigata na ka. Ganano ka? Ay, nabinano ang nagsubli-subli kay Jabanyaw. Agbakwarak pa ay. Ay, nakapsutak una yan. Jaksan ka ba ilantimag na? Ay, agure ka tag para yatak panda ka di ospital. Karta nga mga round tamarigata na kauna yan. Nagsakit pa iti tiyan ka. Paridalmas, ay, kasapulak ti kadwa, mga wit kini, bakit ka? Tayo pa ni ospital. Ay, pasensya kan. Nasakit ti sakak, paray. Sa anak ang makaawit. Ay, inkalamang kitan iti sa bali akadwam. Ay, pinanawan nakmatan. Ay, apay nagtartaray ka masabat daw. Sabas. Agparaya takta ka sa pulak ti kadwa ka mangipan ka ni bakit ka o hospital, kapitan? Sige ta kadwaan ka. No ada makita ta di ta ada duma at tao. Ay, aban ta kadwa ta ang mga wit. Ay, mayat ka nga gawit, kapitan. Apay kit din saan? Intakit din ta mga no niya ti mapasama ka ni bakit mau. Intan! Nagpusyawan di bakit mo? Kartingan ta, karga ta iti ulas ta asiwan ta. Wan, kapitan. Sige, bagkat ta nga ipaida iti ulas. Oops! Jesus, napukaw ng sapay ti putan. Aday ta, inta mga la iti kawayan, ta asiwantan. Wan, kapitan. Saan sa makasaw ti asawa ka? Isungarod adarasan ta. Sa kunti mangimaniho iti tricycle ni Kwarog, ta imbati na kanyak ti susi. Agyaman ako na ka na kayo, kapitan. Saan ka nga agyaman? Darasam ka di. Day takat pagrebengak mitlang, kas barangay kapten. Nag-dehydrate gayam ti asawam ko na ti doktor. Imbag ta nayag ta dagos ti ospital. Dakdakas ko mati napasamakan ko na, no di ta insambawt. Ni pare dalmas, ti mo na nasabat ka. Nagparaya takan ko na, ngam ko na nasakit ti saka na. Kasanuan na sakit. Kit nakitak amagmag na. Mapansag birok manan iti kainuman na. Kunak no nasaya tagayam ni pare dalmas, kapitan. Saan gaya mamapagnam naman no tsimputi rigat. No da kasapulan yaw. Umasidig kayo lakanyak. No lakit ka ba ilak? Si dadanak at tumulaw. Da kayo gayam tirumbang aglayon na kapitan tama nagtulong kayaw. Sana jay amuna ka lang no adda arak asang sangwain, kapitan. Dagiti gayam iti arak. Amuda ka no adda arak. Ngam no iti rigat. Ay sus, kaadwan ti pambar. Kumusta kayon diti ospital? Nasa uninting anakaro ka no matinapasamak kan ka. Ay, jak amo no niya tinapasamak kanyak itay kapitana. Imbag tada kan uni kapitan akadwa nila kay ko anangawit kanyak. Ay, kasta nga ruti imbaga ni Inteng. Iso nagdanagak kat imayak. Imbag nakapuot kamot lang idinadextros ka. Kan adda agas nga intenda. Saan kun nga amo tinapasamak? Tadyak matan na puutan, kapitana. Agpaimbag ka, tapno makaawid kayo adagos. Ay, no syakat jak maanduran ti agbayag diti ospital. Kaslang amin, agas amin, ti maang-angot ko. Dakkel ti utang mian na imbag anakam kada kayo, kapitana. Ay na, saan mo nga ibilang dayta nga utang ana imbag anakam?
Day tati kunada apagrebengan iti pada at hao. Nasayata nakawitan di ti balay. Kunaklakid din no niya ti mapasamak mo. Anya jay ko nam. Ni Dalmas ti mo na nagpaarayatam. Wen, impampar na nasakit ti saka na. Limpyo mo't kano ti panagnana. Iti tiyempo ti rigat ti pakakitaan iti napudno agayam. Iso ano madanon ti basing kawal. Ibabawik dyan baga ka ni Paridalmas ti surat ko iti balota. Ay, nagruna kanyak. Saan ama pang namnaman day jay atao no at darigat? Saan gaya man nasaya ti ugali na? Napatag ti lingat na. Saan akas ka ni Kapitan Inteng si dadaan at tumulong iti pakarigatan? Uray saan mo atang tangdanan? Ni Kapitan Inteng ti ilayon kaw, akas kapitan kaw. Gumatangak man kagawad. Nasaya at kadintirik na, Mila. Ay, uwan kagawad. Dakil ti utang mi na imbag anakam ka ni Kapitan. Imbay nakpay sinarungkaran ni Kapitan ay di ospital. Nasaya at damot kat kada tayo akabaranggayan da. Ngam ni Dalmas, saan ama nagtulong no ang darigat? Nagpatulong kayo kadikan kwa na. Uwan kagawad. Ngam nagpambar ang nasakit ti saka na. Kat saan kanuman ngagpilpilay. Kat imbag nga rod mo ta nasabat nila kay mo ni Kapitan. Ay, nuawan ni Kapitan. Jak amaw noan niya tinapasamak kanya. Day, si kamot day tamasabat ko, Mila. Kumusta kan? Ay, mayatan, Kapitana. Nagapuak ijitersina ni kagawad kwanang. Imbaga ka iti tattao ti panang tulong ni Kapitan kanila kay ikaw idi nagsakitak. Day, apay amasapul nga iwaragawag mo pa ti panang tulong ni Inteng kada kayo. Ay, kayat ko nga men nga isupay ti aglayon a Kapitan, Kapitana. Saan ko akayat nga Kapitan ti paidam adi na kayat ti tumulong. Ay, amangan no kaguran nakatitaw akayat na ti agngay-angay inton umay apa nagpipili. Ay, ibagbagaklaag matipod no, Kapitana. Nagturod ka na kita daduma, akayat dati agngayangay. Idin tutawan pa'y naaramidan da na saya at iti kabaranggayan da. Ado ti kakastat at tao. Gapula ang iti honoraryom. Iso nga ikagumaan da ti agngayangay. Parisabas, tumagasta pa'y di ta pag-iinuman. Ang daman gaya man nakatakdar nga arak pare. Iso nga ron nga imbagak a dumagas ka pa'y. Umay ka, tumagay ka. Muna, narigat ti magpahay ti grasya. Ay, kasta pare. Uminom ka mat. Tanda, ti panaggagayam day tang arak. No kasta, gayam mo ti tao no adarak pare. Ngam no awan arak, sana na gayam. Anya ti kayat mo asawain pare. Awan? Sinong batak lang dyan bagam? Ay, di nakmatliplipatan intun basing kawal. Pasensya pare. Hindi damaw kat sikat ti pinilit. Hanggang saan ko mabalin na lipatan ni Kapitan Inteng. Tayo titimulong hindi ka sa pulak titulong. Iso nga itad ko ti suportak kan kwa na. Ni Kapitan Inteng ti suportaram? Amin ako bagyak at kinid daw ko ni Kapitan Inteng ti suportaran may. Tapno makasubalit kami mat kan kwa na. Anya? Ay, sayang. Maaba kaklakit de, no ibagam ka dagiti tattao tinapasamak. Talaga? Ay, madigayam, ti saan naman nagtulaw. Ay, kabaranggayan, no paidam ka, di mo namnamaan asuportaran da ka. Ti kabarangayam no kasapunam ida. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika
ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.